turanyarukira n'ubundi hariya Igoma aho n'ubundi Colonel Nanga yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru n'ubundi itangazamakuru rya hariya mu Bwongereza aho n'ubundi bagiranye ikiganiro tuza kurambura dusimbuka n'ubundi andi makuru n'ubundi ari kuvugwa n'ubundi hari Kaziba dusimbuka n'ubundi naho turaza kuyavimuzi dusimbukira n'ubundi namakuru ari kuvugirwa n'ubundi Igoma aho ingabo za SADC n'ubundi zimwe zerekeje n'ubundi mu Rwanda izindi zikaba zerekeje ikinshasa turaza nayo kuyavimuzi dusimbukira n'ubundi kuri access zose za Minembwe turangiriza inyangezi ndetse tuza no kuvuga no mu Rugezi turangiriza n'ubundi amakuru yacu kuba ngo mindly n'umwetranje ariko ku mubiri n'umukongomani kandi gicanye urabona ukuntu yuzuye ariko ikibazo cyabayo president Felix Chilombo Beto nuko tubibutse ko n'ubundi hariya mu Butaliyani yari umucuruzi wiki wapiza n'umutaxime akaba n'umutaxime kandi anabikora nabi kandi ngo akanabikora nabi ku buryo uwo muzungu ngo wari umubose we yaravuze ati Kongo igushisha atuku uriya niwe bagiye kugira president ya Kongo igwe muruzi ntiyabeshe kuko ubu twatuvugana uko ari n'ubundi ari muri Amerika ati rwose amahoro dufite tumaze iminsi ibiri dufite n'ubundi ati turakesha M23 irakabaho ati dutangiye kubona agaciro n'ubundi kamahoro ya M23 ati M23 rwose tukaba dusaba gukomeza n'ahandi ni ruhinja bigende gutyo ikomeze ni rwindi aho n'ubundi ngo bahungiye bamwe ngo bahungiye Mwenga abandi bahungira Rwindi abandi ngo bazamutse muri ya misozi ya Plateau ngo bagiye kurenga iwacu ndaho bari burengere n'ubundi General de Brigade Charles Sematama nawe ari bwuma ahagaze gutya. Kongeye kubaha ikaze mwese bakunzi ba Joshua Entertainment aho muherereye hose mudukurikira reka tubaha ikaze muri uyu mwanya w'amakuru y'uyu mugoroba tugiye kubagezaho ni tariki 30 z'ukwezi kwa 4 2025 reka rero tubasuhuze tubiriza abandi tubaramutsa bitewe naho uherereye dushimira kandi abantu bose bamaze gukora subscribe muri abagaciro kuri twebwe abayikoze kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV turabubaha cyane muri abantu bacu tubagaciro rwose uko mugakwiriye reka kandi tugusabe nawe utarakora subscribe uyikora kugira ngo n'ubundi dukomeze tubane nawe muri byose reka rero nk'ibisanzwe n'ubundi turi kumwe na Rugenza tumwiyegereza ndetse duhita dukomeza n'amakuru yacu y'uno mugoroba. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment kwikaze udahwema kutugaragariza bwana munyamakuru uruta kwisa umushitsi tiruba rurwawe ngayo ngoko. Urakoze cyane Rugenza reka kandi nongere nkwiyegereze ndetse kandi niyegereza n'abantu bose badukurikirana bagatanga amakomanteri aho tubona ibitekerezo ndetse n'inyunganizi zanyu ku biganiro n'amakuru tuba n'ubundi twabagejejeho reka rero n'ubundi dutangire n'ingingo z'amakuru y'uyu mugoroba tugiye kuba tubagezaho reka n'ubundi Rugenza wakomeza n'ubundi ubagezaho ingingo z'amakuru. Urakoze cyane Joshua Entertainment amwe mu makuru y'ingenzi ingingo z'ingenzi nzaya makuru tugiye kwibandaho turanyarukira n'ubundi hariya Igoma aho n'ubundi Colonel Nanga yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru n'ubundi itangazamakuru rya hariya mu Bwongereza aho n'ubundi bagiranye ikiganiro tuza kurambura dusimbuka n'ubundi andi makuru n'ubundi ari kuvugwa n'ubundi hari Kaziba dusimbuka n'ubundi naho turaza kuyavimuzi dusimbukira n'ubundi namakuru ari kuvugirwa n'ubundi Igoma aho ingabo za SADC n'ubundi zimwe zerekeje n'ubundi mu Rwanda izindi zikaba zerekeje ikinshasa turaza nayo kuyavimuzi dusimbukira n'ubundi kuri access zose za Minembwe turangiriza inyangezi ndetse tuza no kuvuga no mu Rugezi turangiriza n'ubundi amakuru yacu hariya n'ubundi mu ngabo za AFC twirwaneho cyangwa M23 aho muri rijoro bamwe
mu bafande bagiye bahabwa amapeti atandukanye bwana munyamakuru. Tuze kurangiriza no mu kwamamaza ndetse tuvuga n'ubundi dushimira n'ubundi abagwana shaka kwisi. nuko urakoze cyane rero Rugenza. Reka n'undi tudatindiye abacu cyangwa se abantu bacu, buriya tugira abantu rwose bamaze kutwereka yuko badukunda kandi bakurikirana amakuru tubagezaho ndetse n'ibindi biganiro bica n'ubundi kuri Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV. Barahari benshi, reka rero tubashimire kandi tubaha ikaze muri uyu mwanya tugiye n'ubundi kubagezaho amakuru. Nuko rero byifashe gute muri AFC, aho umuyobozi n'undi mukuru wa AFC Corneille Nangaa yaganiraga n'ikinyamakuru cyo mu Bwongereza, byari bimeze bite cyangwa se niki yatangaje n'ubundi? Urakoze cyane. Yagiranye n'ubundi ikiganiro n'ubundi n'itangazamakuru ryahariya mu Bwongereza, iryo bita ngo ni Telegraph, kinyamakuru gikomeye cyane. Ubwo baganiriye cyane bamubaza ngo ese bimeze gute ibya Kongo n'ibyanyu n'ubundi AFC cyangwa n'ubundi rikubiye mu twirwaneho ndetse na M23. Nibwo yaganiraga nabo ababwira ngo uko byifashe n'ubundi ati na mahoro rwose. Ubwo bamubazaga ati tubwire ko tubona n'ubundi hakomeje kuba imishikirano hirya no hino, ati twabonye imishikirano hari Doha muri Qatar, tubona imishikirano n'ubundi muri Amerika n'ubundi hariya muri Washington DC, bimeze gute, byifashe gute? Mwaje kubabwira ngo ico kiriho atangarije isi n'abantu ndetse n'abakunzi n'ubundi ba AFC bare twirwaneho M23, ati nuko bafite umugambi wo kurwanya leta ya Kinshasa kugeza bahiritse ubutegetsi bubi, bahiritse shoguna LR feudal, ariyo ngoma mbi, ngoma yahagurukiye kumara abatutsi, ariyo ngoma n'ubundi ya Gisegeti. Ati rwose nta wundi mugambi, nta yindi nyiso, nta yindi nteruro, nuko tugomba guhagarika urugamba ruko Gisegeti yavuye kuki ku butegetsi. Bakomeza bamubaza ati none se imishikirano n'ubundi yo muri Washington DC byifashe gute? Ngo aje kubasubiza bwana munyamakuru, arababwira ati imishikirano ntituyanze, igomba kubaho nikomeze ibe, ariko twebwe umugambi wacu wo kwirwanaho urakomeje. Abanyamakuru bakomeza n'ubundi bagenzi bacu bamubaza ati se none abaturage bo bavyumva gute iyo babona intambara z'urudaca, aho n'ubundi babagerageza n'ubundi kuba babashakira amahoro mu buryo bw'ibiganiro. Ngo aje kubasubiza arababwira ati ahubwo abaturage ico bifuza, abaturage ati ntibifuza ku rugamba ruhagarara. Ati rwose abaturage nibo baba batuma n'ubundi dukomeza urugamba, kubera kuko nibo badakeneye ingoma ya Gisegeti. Ati ni ingoma yabaye mbi, ni ingoma ya tribalism, ni ingoma y'amacakubiri. Ati rwose abaturage nibo twumvira kurenza n'imishikirano iyo ari yo yose. Ati rwose uko urugamba rumeze abaturage banze, ati iyo tunagiye no mu mishikirano ati ko turabatinza cyane, kandi bifuza ko n'ubundi ubutegetsi n'ubundi bwa Gisegeti bwakugwaho. Ngayo nguko ico ni ikinyamakuru n'ubundi bita Telegraph bagiranye ibiganiro byinshi cyane, ariko dukuyemo bimwe by'ingenzi nguko tuyavuye imizi yose. Ariko Colonel Nangaa aje kurangiza avuga yuko byanga byakunda badafite gusubira inyuma. Ati kubakunzi n'ubundi bose batwirwaneho ndetse na M23, ati byo bababwira barababesha. Ati turarekera tuje, ati turabakongomani halisi, nubwo leta itatwemera. Ni kwa kuri no Bibiri ivuga ngo nubwo Israel itotwemera ngo ndakavuga ko tutishimana ariko ni byifuzo n'ubundi by'abaturage benshi, nuko n'ubundi AFC n'ubundi yakomeza kugera igeze Kinshasa igakuraho n'ubundi uriya mugabo. Hari akantu nasomye bwana munyamakuru Rugenza, hano ku rubuga n'ubundi cyase kuri page n'ubundi ya AFC Alliance Fleuve du Congo, kuvuga ni ku rubuga n'ubundi rwa AFC, bandika nyine hari akantu nshatse kuvuga, nuko hari akantu banditse ngo Gisekedi
ngo ni afite umwuka w'ubwetranje n'umukongomani ku mubiri ngariko urumva karavuga Kisekedi étranger par son esprit urumva afitekerezo n'uko mind yiwe nta kunzi igihugu s'umukongomani par son corps ku mubiri n'umukongomani ariko mind ye urabizi urabona ubwo hari mu gihe n'ubundi bari nko muri marche cyangwa se n'ubundi mu biganiro byo kugira ngo baproteje ubutunzi bwa Kongo babuha abaturage bugirira umumaro abaturage bavuga rero ko Gisekedi we kubera ko nyine esprit y'ubwetranje muri we ubutunzi bwa Kongo n'ubundi abukoresha mu guhaza famille yiwe n'ubundi no mu nyungu ziwe bwite abaturage akabari AFC n'ubundi yo cyangwa se intare za Sarambwe n'ubundi ntiziteze n'ubundi gukomeza kurebera gutyo niyo mpamvu bagiye gukomeza n'ubundi za Kisangani ndetse na Kinshasa kugira ngo n'ubundi bamukureho kugira ngo ubutunzi bwa Kongo kuko kirani igihugu gitunze cyane ubutunzi bukomeze bufashe n'ubundi abene gihugu ikikwereka ko ari umwetranje bwana munyamakuru nukuvuga ngo mindly n'umwetranje ariko ku mubiri n'umukongomani kandi gicanye urabona ukuntu yuzuye ariko ikibazo cyabayeho president Felix Chilombo Beto nuko tubibutse ko n'ubundi hariya mu Butaliyani yari umucuruzi wiki wa pizza n'umutaxime akaba n'umutaxime kandi anabikora nabi kandi ngo akanabikora nabi ku buryo uwo muzungu ngo wari umubose we yaravuze ati Kongo igushisha atuku uriya niwe bagiye kugira president ya Kongo igwe mu ruzi ntiyabeshe kuko ubu twatuvugana uko ari n'ubundi ari muri Amerika aho yagiye kubonana n'ubundi n'indumwa ya Trump muri Amerika ari imibonano itagira ice itangana yoherejega n'ubundi yoherejega n'abari abatipe bacu benshi barimo ba agence koyi n'abandi n'abamuhamiriza n'abandi nyine turi atugara twose n'abakingungwa gani uri hariya ni wa urya amafaranga muri Amerika aho n'ubundi ahagenda acengera muri area ma state tubwira abantu bari muri Amerika nyamoneka mwe mudukurikirana hirya no hino abantu bari muri Amerika mwagushije sekibi uraho ngaho mwirinda abagabo baje kugenda bahindura impindura amatwara mu bwonko bwanyu mindly nkaba nifuza kindly ku bantu bose batwirwaneho baraho ngaho abo bagabo mubamagane cyane n'abababona mu batera utwatsi mubabwire ngo twebwe turi twigwaneho ku mutima ku mubiri mu bitekerezo mu buryo bwose ku buryo abo bagabo batazigera bagira icicara aho ngaho ngo izo ngabo n'undi zagiye amatambi cyangwa abagabo bagiye amatambi ngo bagire imbaraga ndabasaba rwose umunyamerika wese ufite ubwenge yumve twemere ko n'ubundi tubabanga mwabo kimwe nabo ngabo kuko buriya ngo nta murozi gutagira umukarabya nabo ko barashaka yina bakarabya mubirinde cyane ngayo nguko bwana munyamakuru duhite n'ubundi twamamaza tuze gusimbukira n'ubundi hari ikaziba bwana munyamakuru urakoze cyane n'ubundi rugenza reka dukomeze tubamenyeshe n'ubundi bimwe cyangwa se mu zindi service n'ubundi zitangwa na Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV nyuma rero y'amakuru cyangwa nibiganiro mukunda kuri YouTube hanze y'ibyo ngibyo n'ubundi hari izindi service twagufashamo kandi tukagukorera neza ico wifuza cyose n'ubundi kuri izo service tugiye kuba twabamenyesha nuko rero n'ubundi kubifuza gusa neza bagana Billionaire Barber Shop barabogosha neza n'ibikoresho bigezweho ndetse n'abakozi cyangwa se n'ubundi ababogoshi babyigiye b'umwuga ntibabahatisha n'ukubanga ico bakora babakizi babigukorera neza cyane rero n'ubundi massage irahakorerwa pedicure manicure byose barabigukorera ku giciro ciza kandi kuri service inoze rwose umukiriya akagenda yishimye baherereye rero n'ubundi Nyamavira kubahazi ni ku kabari ka Nyamavira ugeza ku kabari ka Nyamavira wabaza n'ubundi kwa Lola cyangwa se kwa Amani na hantu hazwi rwose wabaza wese ahita kwereka n'imbere gatoya n'ubundi iyo ku kabari ka Nyamavira
bahita bakwereka kuri Billionaire Baba Shop kuri service nziza. Rero mutugane n'ubundi murataha mwishimye. Urakoze cyane Joshua Entertainment, nkuko bisanzwe n'ubundi kuri Joshua Entertainment ntabwo gusa ari kuri YouTube cyangwa se mu makuru mu muziho atandukanye, n'ubundi turagira ngo tubamenyeshe zimwe muri service zikomeye cyane atanga n'ibyishimo n'umutima ubikunze, aho tumwita n'ubundi Mukesha kubera ukuntu akora akazi neza, agakesha kandi agakorana n'ubundi n'umutima we wose, kabone ko afite ubuhanga, afite n'uruhanga n'ubundi guzuye ubuhanga. Ibyo yabiherewe n'ubundi Nyabihanga Igorigota ku musaraba, ndetse n'amasomo yabyigiye, ntitwa kwibagirwa n'ubundi n'abari mu bamwigishe tubashimira. Rero kuri service zitangwa kuri Joshua Entertainment nuko kubifuza n'ubundi ibiganiro bitandukanye mu makwe, service zose zo mu makwe, gufotora amafoto meza, ndetse na live streaming, aho hose urashobora kuhasanga Joshua, ndetse n'amaseremoni agiye atandukanye mu biriyo, mu makwe atandukanye, ndetse no mu bantu bagiye gufata abantu mu bibuga by'indege. Nawe ufite gukora anniversaire cyangwa se za brad shower, gusohora abana mu nzu, amafoto yose wakenera, ushaka gusohokana n'umukunzi wawe ku mazi, ukaba wakwifuza amafoto yandi niyo waburi mirazi turahengamura rwose, nta handi wasanga iyo service ni kuri Joshua Entertainment. Tukaba dusaba ko mwatugana kugira ngo n'ubundi mukomeza n'ubundi muduteza imbere, kandi izo service zose turazikora ku giciro ciza kandi kinogeye buri wese, nukuvuga ngo turahenda tiduhenda. Ngayo nguko aho ni kuri Joshua Entertainment n'ubundi guko twabibabwiye, naho kuri live ho yakwica, afite kamera rwose ifite amaso wogira ngo na indusiya, ingazi indusiya irareba kurusha drone. Ngayo nguko rero mutugana kuri izo service n'ubundi zitangwa na Joshua Entertainment, muzoba muramisha. Dusimbukira rero bwana munyamakuru ku makuru ikaziba uko byifashe imbone za Rugenza TV ndetse na Joshua Entertainment, nuko tuganiriye na bamwe bari hariya n'ubundi kaziba, tubabaza ngo byifashe gute ikaziba, aho n'ubundi ingabo za leta ndetse zifatikanyije n'interamwe na Wazalendo ndetse n'ingabo z'abarundi, byifashe gute aho ziviri ikaziba. Twavuganye nabo bita abasharishari n'abashibwana munyamakuru, nta mafoto ntacyabaye, twanabumvisa n'ubundi n'amarikodi twatuvugana nabo, ariko reka dukomeza amakuru kugira tuze kubumvisa. Nuko twavuganye n'umusharishari ndetse n'umushi, batubwira ko ati rwose dufite amahoro asesuye, dufite amahoro atangwa na M23 twirwaneho, ati naho ubundi titwari tukiryama urusaku rwinshi, aho bicaraga barasana, ngahe basinze, ngahe ko barakora viole mu bagore bacu. Ati rwose amabi leta yayikora n'ingabo z'abarundi ziri hariya ndetse n'ingabo n'ubundi za FDLR, ati ndiyo tuma batsinda, kubera kuko ati ntabwo bafite gutsinda kubera kuko bafite esprit satanique, ati nibyo bakora nibyo kwa shetani, ati ndetse wosanga babana na mushiki wa shetani bita shetani kuko ngo bwana munyamakuru nasese, ati nuko nubundi atabantu bararaswa kiyolela ntawuvuze, ati amataxi yaratwishe, ati naho intare za Sarambwe ngo ni gahoro gahoro bagera ku muturage bamusuhuza bawushuka badasitaza badahutaza. Ati rwose amahoro dufite, tumaze iminsi 2 dufite n'ubundi, ati turakesha M23 irakabaho, ati dutangiye kubona agaciro n'ubundi kamahoro ya M23. Ati M23 rwose tukaba dusaba gukomeza n'ahandi ni ruhinja bigende gutyo, ikomeze ni rwindi, aho n'ubundi ngo bahungiye, bamwe ngo bahungiye Mwenga, abandi bahungira Rwindi, abandi ngo bazamutse muri ya misozi ya Plateau ngo bagiye kurenga iwacu, ndaho bari burengere n'ubundi. General de Brigade Charles Sematama nawe ari Bwuma ahagaze gutya n'amadubu
bazoba disciplina n'ubundi bazogenda umugenda bazopfa umugenda bazoshira ngayo nguko aho niho twarimo tuvugana n'ubundi bwana munyamakuru twahita n'ubundi dusimbuka n'ubundi twamamaza ho gatoya duhita tunyarukira n'ubundi kuri Sadeke ndetse hariya n'ubundi Goma uko byifashe uyu mugoroba. Urakoze cyane bwana Rugenza. Reka n'ubundi twamamaze kubifuza n'ubundi ingendo cyangwa se gukoresha imodoka mu ngendo zabo hano mu mujyi wa Nairobi ndetse no hanze yawo bagana n'ubundi Inzozi Travel Agency bakabibafashamo mu modoka nziza zigezweho, mu modoka nshasha kandi n'abashoferi babifitiye n'ubundi burambe. Rero mwagana umuvandimwe Michel Nimpa niwe rero CEO w'Inzozi Travel Agency. Rero kubifuza imodoka z'amakwe, imodoka zo gutemberamo, imodoka n'ubundi zo gukodesha, ushobora kuyikodesha ukayirirwana umunsi wose cyangwa se n'iminsi mwavugana, byose na izo service barazibaha. Ukeneye kuja gufata umuntu kuri airport, service rero zose z'ingendo z'imodoka wakenera amasaha yose, amasaha 24 kuri 24 n'ubundi Michel cyangwa se Inzozi Travel Agency yabibafashamo. Ngayo nguko n'ubundi bwana munyamakuru Joshua Entertainment ngira ngo wabivuze mugana n'ubundi umuvandimwe Niyimpa Michel ukorera mu mujyi rwagati i Nairobi. Tusaba abantu bose ko mwamugana kugira ngo mumuzamure rwose nawe mu buryo mutagomba gufata abandi kandi afite imodoka. Tukaba dusaba kugana Michel n'umuhanga cyane mu gutwara rwose, yatwara rwose n'indege ndetse n'abapresident no mu bunyerere ndiyonyerera abe niyo imvura yoba yagwenda kibazo. Abakora rero amasaha 28 kuri 28, wo mushaka kuzuba, wo mushaka mu mvura, wo mushaka mu mwijima, wo mushaka ku matara, wo mubona rwose ahora canye rwose nawe ndiyoroshe bwana munyamakuru. Ngayo nguko tumumugana ahasigaye nimero tuzogenda tubibagezaho. Reka dusimbukire n'ubundi hariya n'ubundi muri Sadeke ubwejo babacakazaga baberekeza impande zigiye zitandukanye, bamwe n'ubundi babambukirije ari Goma berekeza n'ubundi mu gihugu cy'u Rwanda. Nibwo baraye bageze mu mugoro bariya i Kigali, nibwo babasese cyane berekeza n'ubundi bataha aho n'ubundi ibikamyo nibyo byabatwaye byarimo bigenda gusa bipfuna gusa nka kujya kwihene ikikaza urabona ari azashirongi bintu kumanuka bipfuna. Abantu bose bagize curiosity baje kureba bituma bifatisha nyine kubera nibikamyo kundu nyine zarimo bigenda bipfunama. Ngayo nguko nuko n'ubundi ingabo n'ubundi za Sadeke zimwe zari hariya zivanze zose, ni za Tanzania, ni za Afrika y'Epfo ndetse ni za Malawi. Zimwe zerekeje n'ubundi Kigali, izindi zikaba zerekeje n'ubundi Kinshasa, aho n'ubundi bagiye n'ubundi kuzofatira indege. Sinzi niba bazoji wabo, niba bazoji badorite, niba bazojahe nanje nawe, ariko nuko nabo kandi babemereye babasabye ko n'ubundi wazalendo bari hariya n'ubundi ndetse n'ingabo za leta, aho bababwiye ati abakeneye kujoininga n'ubundi twirwaneho ndetse na M23 ati baza bakaberekeza Rumangabo aho baje kuba freshinga mu mutwe, bagaflashinga ibibi byo kwa Gisegeti bakabita n'ubundi mu nyanja ibizima, akaba arizo bashiramo ibyimpindura amatwara se cyangwa leta ya revolution kugira ngo bize n'ubundi kukomeza n'ubundi kubafasha kugira ngo babinjize n'ubundi mu ngabo, kabone ko aho bamaze gufata bwana munyamakuru si hatoya. Urakoze cyane. Dukomeza n'ubundi n'amakuru ya ARC M23 n'ubundi mwijoro ryashize rero hari abasirikare bazamuwe mu ntera batandukanye mu nzego zitandukanye, bigaragaza n'ubundi yuko igisirikare gikomeje n'ubundi gukataza kitera imbere. Ngayo nguko bwana munyamakuru uyu mugoroba aya makuru tubabwira ni breaking news munda y'isi, amakuru mutosanga handi uretse kuri Rugenza TV ndetse na Joshua Entertainment.
ibyo binyamakuru byombi rwose mukomeze mutuzamure mukora subscribe shares na comment na like kugira ngo ibiganiro byacu biza bibagerera kugiye nibwo AFC twirwaneho ndetse na M23 bakaba bazamuye abasirikare bagiye batandukanye amapeta atandukanye abari ba kapiteni babaye ba majoro abari ba majoro babaye bari etena colonel abari bari etena colonel bakaba babaye ba colonel furu abari bari colonel furu bazamuwe n'ubundi ko bamwe babaye na magenero kuko tubibabwira tubikesha n'ubundi imbone za Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV zari zitubereye hariya batubwiye ko ari ibyishimo ndetse ngo ari n'imbaraga cyane kuri twirwaneho ndetse na M23 aho n'ubundi impindura amatwara ikomeje n'ubundi kuba bwana munyamakuru. Urakoze cyane, reka rero dusoreze hano andi makuru nayo mukanya gusa reka dushimire abarwanashaka bose aho baherereye ku migabane yose y'isi kubw'imirimo ikomeye bakomeje n'ubundi gukora muri gakondo ndetse no ku bwoko bwana Rugenza wasezera abantu n'ubundi. Reka dusezera abagwanashaka bose barimo ba Jean de Dieu ari Australie barimo ba Anastasie mu Bufaransa nako muri Amerika plutôt barimo n'ubundi abajama bose banje badukurikirana hirya no hino twirwaneho yose kwisi amadubu yose y'umurenge uhereye kuri General de Brigade Charles Sematama afatikanyije n'abakoloneli Gakufi n'abakoloneli Zebrarifa Ndori ariwe njewe Ndori ndakuramukije nawe ndamukije n'abasingayi n'abandi bajama bose bari hariya n'ukuri ndetse n'ababodwe ndetse n'abagasire ndetse n'aba Sultani Makenga Emmanuel nawe turakuramukije wowe uyoboye n'ubundi ririya huriro n'ubundi bakone nanga ba Beltra Bisimwa bariya bose tukaba tubaramukije cyane ba Willy Ngoma abajama bose hariya ba Guverneri Bahati ba Manzi n'ubundi Willy abantu bose bari hariya bo muri FC twirwaneho mwese turabaramukije kandi tubishimira ngo mukomeze iyo muheto asigaye nawe utakugira ngo n'ubundi mukomeze munogegwe n'ibiganiro byacu bya buri munsi tubibutsa n'ubundi ko access zose za Minembwe bakaba biriwe neza aha rejo niho umwanzi yari yagerageje n'ubundi gutera hariya mu Rugezi asanga n'ubundi abana baryamiye amajanja ubwo babakubitaguye nabi babakura w'imbunde nyinshi ndetse batazama iti zirenga 8 basiga imbunde zikomeye zirenga n'ubundi 8 zikomeye cyane ndetse n'amasasu yazo n'amabox yazo tukaba dushimira rero M23 ndetse na twirwaneho amadubu y'umurenge amadubu